kitu mzuri mbele. Hizo ndio vitu zenye anafikiria. Na hivyo ndio tutakwambia Ruto. Mtu ule mzuri mwenye anafikiria kutujenga ni watu kama akina Sifuna, akina Dindi Nyoro, akina Kashagwa. Watu wenye wanaona stand ya watu penye wanafikiria. Kwanza Kashagwa anafikiria mtu sana. Kashagwa hajawahi enda pahali akose kufikiria mtu, akose kufikiria binadamu. Na nyinyi watu tu mko pale juu ya meza, mnakosa kuangalia watu wengine. Mnajipiga tu vifua mkiwa huko. Ruto, ya huyu mraia utakula tena uchoke nayo. Ya huyu mraia endelea kujipiga kifua nayo. Ya huyu mraia hiyo finance bill yenye utaleta tutaiangusha. Na nimekuambia venye ulifanyia Kashagwa, yako inakuja. Tengeneza hiyo IBC. Yako inakuja penye iko. Utakuwa kizega kuzega. Hatutana hiyo pale yenye utakuwa nayo. Sisi tunataka kichela zetu. Tuko tunajua msemo mwenye atajua kindale yenye tunakula vibaya. Watu wenye watakuwa wanajua venye tuko. Kama watoto wenye walipigwa tear gas, tunataka mtu mwenye atakuwa anajua maisha yao. Acting yao ni karia kubwa sana. Walikuwa wanaenda kuact karia kubwa sana. Lakini Ruto anataka kumaliza ndoto zao. Kuna wachezaji the same way anataka kumaliza ndoto zao. Lakini Ruto tu bado uko pale juu, wao anataka kujipiga kifua. Hiyo diary, hiyo book, hiyo kitabu tutaipush mpaka siku yenye itasikika Kenya mzima. Hiyo kitabu tunaipush. Ruto na utajua hivyo. The evil book tutaipush. Because wewe maadui zako wako wengi. Sio ati venye unajifanya hapo uko na maadui wengi. Na umebakisha miaka tu uzege. Hata tunafaa tukupatie masaa utoke hapo kwa hiyo kitu. Tukupatie 1 hour uondoke. Shetani mkubwa wewe. Tunafaa tukupatie 1 hour uondoke. Na naitwa Kageko ugodha tena na uzege. Na siku nao.